دم خوش گهدا و تماشاوانین هیجا دی برنامه روژوا ایرو دل گلومه. پشتی بداوی هاتنا پروسه هلبجارتنان لی هر وها آلوزین در دورا انجام هلبجارتنان در رودایی نها زیدتر لسر ارکین شارداریان خدمت آوانج بو ولاتیان پروژین وان دوارن جداین خدمت گزاری ده تیر آوستاندن. دستاتین هرمی لباکوری کردستانی زیدتر وکی گرنگیه کش بو ولاتیان درد کفن پیش اف یکشی د دسته یکم د گریدای روشا نتوی یا کرد لباکوری کردستانی و پرسین در دورا وی راستیینه. لگل نویسکارو لیکوری نر سعید وروش استودیو آمیانا بندی و هفسروک شارداریا ارغنیا دیاربکری احمد کیا ج استودیو آمیا دیاربکری ام دیوان مشارین گرنگی روژوا باکوری کردستانی بگرن دست و بنرخینن. ام هرج دیاربکری دست پیدکن سلاف که احمد هلبجارتن او وکی شاردار لارغنی لی هر وها شاردارین دنجی لباکوری کردستانی پشتی پیواجویا قیومان جالی جواتی و جالی رایا گشتی و چاوهات پیشوازی کرن. دنگچو که احمد دنگی من نهادو گیته بله آنها هات من بله ازی پرسا خواهد دوباره بکم تا پرسا من ور نگرت بی از دوباره دکم که احمد بله دوباره بکن نهال ارغنی هنوکی هفسروک شارداریا ارغنی هاتن هلبجارتن پشتی پیواجو اکی دریش لباجان اندن این باکورین کردستانی جی پشتی پروسه قیومان هلبجارتنا و سرکفتنا و هلبجارتنا شارداریان ده جالی رایا گشتی و جالی جواتی و چاوهات پیشوازی کرد. بله مفهم کرد. پی تجربه قیومه الکردستان ام بیجن باکور که ایدی شارداری دی سر طرف گل دا کتن دست پارتیا گل کردستان هدپی جه طرف گل دا بجوشکی مزم بکیفکی خوش و بزوخکی هاتا پیشوا کرن جبر که گل دناوا وان سال بورین دا دمین بورین دا باش دزانه بو که اف ایرادا گل هات بو غصب کرن و گل جبر ویجی پر بریندار بو لورا گلکی که خودی ایراده به و ایرادا خو جه طرف هنگیا و هات هانی به حوله و جه طرف زوردارا دا جی دست هات به سری او گلک زورو زحمته یعنی گل کرد د تکوشینا خدا دبکو به نان به آو به کار بمینه لی وقت که ایراداوی جدسوی به گرتنه تحملاوی جویارا نینه مویا دیت بکیفه کی پرخوش پیشواز کرن که احمد اف انجامین بدست کتی لهند برانجی هدف نکاری وان شاردارین کو بری دسته بدپی دبون بدست بخه گلو وکی هدف وکی اتفاق پارتین کردستانی کو ولگل هدف پیکانی و یکی هون شواد نرخینن ولی سروی یکی نرخاندن کرن دنگ دیسا چو؟ که احمد پرسامن گریدای جمله پاشی دیسا دوباره کارم بکن بله که احمد پرسامن لسروی کی بو کل هند دوران هدف نکاری شارداریان بدست بخی گلو وکی هدف و نرخاندن لسر وی کی کر از نمونهین وی بدم وکیل آگریه وکیل شرناخی وکیل بتلیسه بله نرخاندن اول لسروی کی بله مفهم کر بله راسته یعنی tabi sebebi van ciye ku bedest neketin hinki sebebi taybet hene hinki ji sebebi kudru ve hevlet hene her ci hene hinki sebep mesela hinki dera em bejwek şirnaxi zede denk بشكل كي امبيجن aslında ne yasal ne meşru hatın tamdan bu halida o avan denge ku birin ve deri emkarın bejin belki nezige nüfusa şirnaxiya tamamı bu jiberwi bi dest neket leci ki vek agriye embejin dibek ku hinki tehdite ku em nizam bin jî here o dibek hinki sebebi
دجالی ترجیح پارتیه دا جی هنگی تشت کمانی تدا ببن باش ناتبن ایزاح کرنه پارتیه لسر ویا نرخاندن خکر و نرخاندن خود پیش روژه دا از باورم بگر راجی پار و بکه یالنز وندزانن که پارتیه استراتژیا خویا هلبجارتنه لنگی غربی لنگی باطیه ام بجن آناتولیه به هوا کیدنا لنگی کردستان به هوا کیدنا آوا کربو لنگی کردستان گو امی بسر کفن لنگی باطیه جی یعنی لنگی آناتولیه جی گو ام اقتداری به بم وخن aslında لگور وی استراتژیه به شکل کی ام بیژن اوبجکتیف وقتی ام لپیواژو مزکن و لپاشیه مزکن تشتی کدر کت هولی استراتژیا نگی آناتولیای و ام بیژن متروپولی آناتولیای daha بسرکت کردا به دنگ خلوی داره شارداری کد دست اقتدار دابون جدستوان دان درخستنه بون سبب جدست درخستنوان لکردستان امکارن هنکی لخو بنیرن لخو الباکوین سببی که هنکی جیه که اصلا گره لازم بو بتو تمامی تهدیدا جی ما بسر کتانه و قازانج بکرانه ما سببی که بسر نکتن باش بنرخینن دبک و ام جبوی ویارا هنکی سبب داخلی ببینین اوی کل خو بنیرن و لخو وگر کک احمد از چند نمونه هم بدیم ای کود ریا گشتی ده وساتی نرخاندون کو دبه سدم بن کو نکاری بونه هدف الوان شارداریان بسر بکبن نهال گورا راپرسیان جی او یک درد که پیش کو سیاست مقدوریتی کو با تعدل من دبی از بن تعدید ما هر جار انجام ناده یعنی مثلا ددما سیاست خندکان ده کو باندوراوی دکاری هینجی لباکوری کردستانی هبوبه هر وها ده ترجیح کرنا کاندیدان ده مثلا بیشن آغریه تو کاندید ترجیح بکی ایگوب کردی نزانه به الگورا بیرو بحوریا و دوا بابت آدجی هن غلطی چه نبونی هدفه بله یعنی ام بیا باش دزانن دوی هوله هانه دا تشتی کدر کت هوله فاکتور اکی تنی ام بگرن دست خو لگور یعنی تحلیل علم تحلیل تشکی نراسته سبب جدا هنه یک جوان سبب گرینگ جی ام باورن اوه یعنی گل کرد aslında بوی تور خو از که باورم چند حب مساج دا مساج یکمین گو از بدل خو بترامه و اراده خو امنادن دست قیومه لجهالی کی و جهین کی گل وی مساج دا گو که ام تبو که بدل خو بوارانه جی هینکی جبو که خو وگرن جی هینکی جیا ام ولوی داره ببنی وخن جبو که خو لخو لبا کون و هنکی نرخاندن خوی باش بکن جوی حالی دا کمانی هنه دوی پیواجوی دا هنکی شکستن چه بون و جبر که باندوره کی پر مزن لسر پارتیه بو دوی شکستنا دوان زمانی که ام بیجن باندوره پر مزن لسر گل هات دانینه تعمیر و تعدیلات ویجی پر باش ناتا چه کرن گل هنکی تشتا پر باش بلکی تحلیل جی نکر ویجی تورا کی خوی او هادانی لبله از بواره هم فکرم دوی مسئله دا دوی هوله دا دوی پیواجوی دا او تشتی که جی گو فاکتور گرینگ سپاس که احمد ام دی وگرن گلته ام جه استودی بردوام کن سلاف که سعید بخیر هاتی نوا خیر دامی که سعید گرینگین دستلاتین هرمی بگومان جبوی ترکیه جبوی باکوری کردستانی دا آستین جدا داره جبوی باکوری کردستانی گرینگی یا دستلاتین هرمی چنه گرد تجمره بینر بگومان دستلات هرمی و شارداری پر گرینگن هلا روشا ایرویا دنیای دا دما امبالا خو بدن ولاتی پیشکفتیه دنیای ام دبینن کو شارداری دوی باجاری دا کارن گلک خدمت گرینگ جبو گلی وی باجاری بکن چوا کل دنیای او گرینگی شارداری درکتیه پیش او شارداری چوا کو کارن خدمت جور بجور بو گلی باجار بکن باور دکم لباکوری کردستانی شارداری کو دست کرده دابن اگر با آوا کی راست و درست بینه بخبتاندن و خدمت و فایده کی پر گرینگه به شارداری چیه شارداری دستلاتداری هرمیه دستلاتداری هرمی چیه دوی هرمی دا کی دجی و هرمی دا کرد دجین
O bêguman em nabêjin ku şaredarî bê kanûn, bê hukm, bê îdara wîlayetê kare her tişt bike ez wî nabêjim. Lê gelek tiştê ku şaredarî kare bike hene o şaredarî nûyê ku Bakurê Kurdistanê ketine destê HDP eger HDP û hevkarê wî yê ku pêra tev digerin bi awakî aqilane û li gor nûmuneyê şaredariyê dünya pêşkeftî van şaredariya bidin xebitandin û bi vî awayî li şaredariya binêrin ez bawer dikim gelek xizmetê girîng karin bo milletê Kurd bikin. Milletê Kurd milletekî mağdur e, bindest e. Her gav ji alî dagirkerê xwe ve piçûk hatiye dîtin, piçûk hatiye xistin, xizmeta pêdivî jê re nebûye. Dema ku em bi navê vî milletê desthilatdar bin, divê em van hîs û pejnê milletê em karibin bêhtir bi awakî derûnî em bersiva vana bidin û em xizmetekî baş bo milletê Kurd bikin. Bo vana کێک سعید نها لە باکوورê Kurdistanê de gelek şaredaran ev çendîn salin ku yani aliyên ku xwe wekî nûnerê xelkê Kurdistanê dibînin nûnerê neteweyî nasnameyî Kurdî jî dibînin ê ku şaredarî bi dest xistine hene bi ser hemî aloziyên ku li pêşiya wan pêşa xizmetguzarî xebatên wan jî hatine kirin gelo karîne bibine bi rastî nûnerê hêvî û daxwazê yani gelî Kurd civata Kurd ew wan deverên ku şaredarî bi dest xistin. Bêguman yani tu destpêkî jî me got yani şaredarî tabi herêmê de desthilatdariyekî qismî ye. Yani wilayet hene, walî hene bawer dikim di hemû wilayeta da gotina dawî ya destê îdara milkî de ye yani walî de ye. Lê di gel walî xudmuxtariyekî sivîl û girînga şaredariyê ye. Eger ew şaredarî em wek nûmuneyê dunyayê bixebitînin û ew şaredarî li gor dunya hevdem xebata xwe bike çi qas astengî çêbin jî em karin ji alîkî ve astengiyê ku ji alî dewletê ve bo şaredariya têne çêkirin derxin pêş aliyê din ve jî xizmeta pêdivî ji milletê Kurd re ji vî milleta bindesra bikin. Ew demê bihûrî em zanin du dewre serhev de di sê dewre serhev HDP û kevneşopa bi girêdayî wî an jî partiyê hevalbendê wî desthilatdarî ya şaredariya Diyarbekir û wî gelek şaredariyê dinê Kurdistanê sedî zêdetir şaredarî destê HDP de bû. Em dema ku di nav gel de bi gel re bipeyvin gelek gazindê gel hene yani ji van şaredariye. Çima îro bajar êdî ne wek berê ye. Bajar nüfusa wan mezin bûye. Divê xizmetê pêdivî bêne kirin û ne wek şaredariyê kevnare. Divê bi awakî modern bi awak têgehiştinekî nû ew şaredarî hem ji alîkî ve xizmeta pêdiviya bajar, xizmeta pêdiviya sosyal, xizmeta pêdiviya kultûriya gelê Kurd û wî bajarî bînin jî hêvî dikim ku ê şaredarê nû ji kêmasî û xeletiyê dema beriya xwe dersê pêdivî derxînin Em derbasîne xwe belê bo milletê Kurd xizmetê hîn baştir bikin ew milletê Kurdistanê hêjayê xizmetê hîn baştirîne. Tenê bi sloganê siyasî şaredarî nameşe divê xizmet bo milletê Kurd bibe eger em qîmetê didin milletê Kurd. Belê. Em derbasî kek Ehmed bibin. Kek Ehmed niha hûn hevserokê şaredariyê ne, ê Erxeniyê. Projeyên we çi ne? Belê. Deng çû dîsa. Keksa deng çû
کک جمال کێک ئەحمەد ئەزێ دووبارە بکەم نها هون هەف سەرۆکەی شارێداریەنە بله. پرسا من ئەو بوو پرۆژین وەی سەرەکەک و ینی دەما شارێداریاوە دەهونی لێدار بخن چنە ji bo ergenî win dipirsin dewsa بەێ belê ji bo ergenî win dipirsin بەێ کەک ئەحمەد belê niha beriya wî ez tiştek dixwazim bêjim eger hilbijartinê çend roj berê evê sîwiyekê edarê hilbijartinekî ne heremî bana ya umûmî bana ev ciyê ku em bêjin partî bi ser neket wekî cîkî agiriyê wekî Bitlisê ez baş bawerim hûn jî bawer bin ku wê dengê gel ji teref alî HDP de wê daha bilindtir bana çimkî gelê Kurd mesaja ku min goya dixwaze bide yek ji wî mesajê ev e talî desthilatdariya em bêjin şaredariya da heremî da êdî gel talibê xizmetê eşî ji ser vî tespîtê ez werim projê me ku di derheqê ergeniyê de hene em bêjin hawê ku min dizanin bajarê Amedê ji bo ku şaredariya mezin e hinkî xizmetê xwe bi bajarê mezin ve girêdayî ye wekî xizmetê bajar ê bingehiyê altyapî ku em bêjin ewana di dest bajarê mezindan e ji bo wî têkilatiya bajarê şaredarê navçeyê û evê bajarê mezin bi hev û dûra hene li derheqê vana da şaredariyê me mezin hinkî proje derxistin holê evê ku bi taybet di dest şaredariyê navçeya da ne ewana jî tevû ku di siyaseta umûmiya partiyê da a halî şaredariya da hatibe holê jî derketibe piyasê jî hinkî tiştê me taybet hene fikrê me taybet hene di derheqê ergeniyê da ew jî yek jê em li ser vîya difikirin em bêjin kî ergenî bi hebûna xwe çi îfade dike nasnameya ergeniyê û jî hawê ku dizanin her bajarekî nasnamekî wî heye yanî em bêjin Amed nasnama wî çi ye dîroka wî ye qeleyê wî ne kelhê Amedê ne û eşta bêjim camiyê wî ne mizgeftê wî ne dêrê wî ne evanan e êv ergeniyê jî şikeftê wî ye hîlarê meqamê Zülkîf pêxember ji halî dîrokî ve û ji halî em bêjin degerê turizmî de evan her diya dibe ku em bikin nasnamekî ji bo ergeniyê ra li ser vî nasnameya ergeniyê em karin rabûnekî li ser piya ava bikin bajarekî wextê ku di rojevê da navê wî tune be û dîqet û balkêşî li serê neyê avakirinê ew bajar dibe bajarekî tabîr li cîbe mirî halbuki bajar divê zindî bin li ser niga bin û têda coş û kelecan û heyecan hebe em dixwazin pêşî da ergeniyê li ser van her du niga rakin piya û coşekî jê rabînin yê di doya coğrafya ergeniyê coğrafyekî mezin e ez bawerim di nav navçeya da ji xwe bi nüfusa xwe en navçeya mezin e ji halî coğrafya xwe da jî gelek mezin e têda deş jî heye çiya jî heye û di ergeniyê da deşta ergeniyê ji boî zîraet û faaliyetê em bêjin cotkariyê ra gelek müsaîd e jî بەێ li ser vî esasê jî ji halî cotkariyê û otarimê da ergenî rakin piya di nav navçê de zî meselê ku hene rê qaldirim altyapî a pireskirêkê avê em bêjin raştinaya li ergeniyê ji halî çandî da kêmaniye ne ana tev di rojeva me de ne yek bi yek li gor ehemiyeta wan e yekemîn em ê bigirin dest باشە کەک ئەحمەد جیڤات ji dervî van rewşa aborî xizmetguzarî taybet bi Bakurê Kurdistanê ve pirsên xweyî neteweyî jî dixwaze ku şaredarî him pêngava duan babetan de bavêjin duwarî piştgiriya ziman çand kültura Kurdî de duan babetan de şaredariyên ve wê çê bikin di wê babetê de gelo tu xebatê ve wê çê bibin belê belê fam kir bi rastî hûn jî dizanin hinkî xebatê ji halî çandî da wekî ku hûn dizanin hinkî xebatê ji halî çandî da ji teref hikûmetê bi manayê em bêjin hukûqî derdkevin qarşî me yasal daha doğrusî daha rastî wî bi alî wî derdkevin qarşî me li hember me ewa derdixin li hember me zehmetî derdixin zorî derdixin
em tiştê ku di dilê me de derbas dibe bi rastî bi tevahî nikarin pêk bînin. Lê belê hinkî tişt hene ku em karin bi tev û temamî van zor û zehmeta bi ser jî bikevin. Yek jê dîsa di em bêjin ewa şexsiyeta erxeniyê de ev e ku em zimanê Kurdî axaftina wî di nava gel da, di nav çarşiya da, bazara da, di nava em bêjin daweta da, şîna da, şahiya da bi pirahî bikine holê. Lewra li Erxeniyê belkî li gor navçeyê Amedê hinkî ciyê em bêjin taybet wekî Bismil, wekî Licê, wekî Hezroyê axaftina Kurdî belkî piçkî kêmtir be jî. Ji ber wî bi taybet serî da cara yekemîn, gehfa yekemîn ew e ku em di nav gel da bi zimanê Kurdî axaftinê pir zêde derxin pêş li ser vîya bixebtin. Di peyra hinkî tiştê çandiyê dina jî em karibin bikin. Ew jî bi qasê derfet û îmkanê xwe. Ewan derfet û îmkana qasê ku misade bidin me em ê li ser wan jî bixebtin. Wekî em bêjin bi di zimana em bêjin hinkî tiştê çepemenî filan em derxin. Belê spas kek Ehmed. Kek Saîd duwarê çandî kulturî yani lêkolînên derbarê rastiya deveran de. Mesela bêjin lêkolînên Girêdayî, Diyarbekirê, dîroka Diyarbekirê, kesên navdar ji Diyarbekirê derkevtî, bandora wa li ser tarîx, edebiyat, hunerê Kurdî, çanda Kurdî. Dua babetan de şaredariyên Bakurê Kurdistanê dikarin çi bikin? Wê babetê de nirxandinê te çi ne? Karin gelek tişta bikin. Beş meriv karibe projeyê wan amade bike, van projeya pêşkêş bike, zelal bike. Berêz serokê şaredariyê Erxeniyê Ahmed Bek tişekî got hîlar meqareyê şikeftê hîlarê em ê vana serrast bikin, dirist bikin ji bo vekirina turîstên ku derve an jî turîstê ku di nav welat de yani ji bo welatiya û ji bo ê biyaniya bo ziyaretê vekin ew tişekî girîng e lê nebese yani welatî me ez bixwe jî ji wî herêmê me gundê me navbera Erxenî û Pîranê bi giranî têkiliyê me ser Erxenî şê dibe lê bi fermî em ser Pîranê ne ez bixwe xebata mina dawî ya bi dimilî bi navê vîro war ser dîroka herêmî ez xebitîm welatê me her derê ku tu bikolî her kevirê ku tu rakî bin wî da dîrok belgeyekî dîrokî derdikeve pêşiya me em zanin ku ê dilnexwazê me û ê dewletê girîngiya pêdivî nedaye van şûnwarê dîrokî û her wiha ne tenê şûnwarê dîrokî ne bi tevî parastina van şûnwarê dîrokî kültür û folklora me ya devkî jî heye gelek dewlemend e lê belê ew dema ku em tê de ne ew dema teknolojiyê wisa kiriye ku ew kültura me ya devkî ber bi têkçûnê ve ber bi wendabûnê ve diçe. Şaredarî karin bi projeyê cûr bi cûr bi taybetî ser dîroka herêmî herêma xwe em bêjin eger Arxanî be Arxaniye eger Silê Farkîn be Farkîne eger Şêrmûg be Şêrmûge an jî qezekî din an jî hemû wîlayet gelek sehayê xam hene bawer be li gundê me dema ku ez xebitîm gundiya destiyekî xilikê piçûk hene destî weka vî tasika berme jê mezintir bû got dema ku em xebitîne di nav rezê me de derketiye min jî ew bir Müzeya Diyarbekir ku gundê me cîkî dîrokiye şûnwarekî pir kevnar e 2015 ew ciyê şûnwar qeyda wan li Müzeya Diyarbekir çêbûye û tu xebatekî li wê herêmê çê nebûye weka hîlarê gelek cî hene ku xamin nehatine tespîtkirin qeyd jî nebûne em karin hewl bidin van ciyê dîrokî carekî qeyd bikin di do em li van devera xebatê çandî kulturî pêş bixin Erxenî cîkî
ew ke dur lehçeyê Kurdî li Ergenî têya xaftin Kurmancî û Zazakî. Em zanin vê demê dawî ji bo lehçeya Zazakî ji bo Zazaya jî xebatekî xêrnexwaz e tê kirin ku Zaza ne Kurdin, miletekî cuda ne. Ji bo ku em pêşiya van propagandayê neyînî jî bigirin, em Zaza ez bi xwe Zaza me. Em xwe Kird dibînin. Em alî Pîranê, alî Eglî em ji xwe re dibêjin Kird, em ji Kurmanca re dibêjin Kirdasî. Yani nexwe ew mana wî ye ku em xwe Kurdê heqîqî dibînin, Kurdê resen dibînin. Bêguman Kurman jî Kurdin. Lê em karin vî sehayê jî ew leystikê ku tên leystin. Ji bo ku em pêşiya wî bigirin, em karin xebatê balkêş bigirin. Her wiha kutubxaneya çêkin, an jî kutubxaneyê ku hene berhemê Kurdî, pirtûkê Kurdî, pirtûkê bo zarokan, dîroka serherêma me berhev bikin, binivîsînin divan kutubxaneya da rêz bikin têxin û xizmet ji gelê xwe re bikin. Belê, gelekî spas lêkolîner û nivîskar Saîd Beroj got stûdyoya me navendî til gel me bûyî. Gelek spas Ahmet Kaya, hevserokê şaredariyê Ergenî ku stûdyoya me Diyarbekirê til gel me. Temaşevanên hêja bi awayî em hatin dawiya bernameya Rojeva îro heta bernameyek din a roje her şev.